Muntina sopi ulena nulepa CHATE hotu ni Hiche Bible study anangaya anasim hozo sinabon savin Christ Center Family Bible study akonin kahin lim si ven hi phat phabet pisu ta sada mozi le thildang za chom je in haptani tabang hi Bible study ong ki boldo theipo in hi zong le gel kho ta itile na hin thol kiding ham ka family win ka ajing ve ka CHATE ho zong athano mama vetia remind ahin bolzing ho sunga avelin ki pathu khan sejin he azi echo Pathen thu hi ahing jing ahi in ki hil na ki phona chon prakasin sarandinga phata ahi atia second Timothy lama imu bangin CHATE ho in Pathen thu hi ahet po wa hele ni khat ting le ho ko ma om lo ting wa hi le hi chi Pathen thu i het sa ho hin am ho ahin ho pi the hi ti sumil lovin nu le pa ti ho in I CHATE ho hi Bible study Pathen thu hi het sa te ding in pakai men ikitim kivin he tu ni khwa hi in a ball banzo mon Genesis SEMTILBU bung som ni le bung khat sung Isaac pen chule Hagar le Ishmael Kisolmang chung sanga hi pha chom cha Bible quiz le study in a khom ki dio ahin he Amasapen penin CHATE hola khat pen pe hele nu le pa en Pathen ko ma taona mang pumin hi chi bung som ni le bung khat sung velkhat be en sim do khom te wa chi phating le in pat divin pakai men ikitem vin he hi chi bung som ni le bung khat adinga chang cha bi verse of the day chu ahile Genesis bung som ni le khat chang thumna Sarah in ahin pe achapa su Abraham in amin Isaac asah pha so ta kum som ni le so anga zo hona Pathen na pi hon achapa so Isaac anasa hi chi bung sunga characters ho su koi ki muamiti le akhat na so Abraham akimukit in Pathen tahsan jouse sidinga mipa Abraham ahin abanin Sarah ahin Abraham jinu ahin abanin Isaac ahong kimupantan he Isaac Abraham le Sarah dinga Pathen kitip na achapa hon ahin he abanahin Hagar akimukit in Sarah so nu Ishmael nu ahin he abanin Ishmael muin Ishmael zu Hagar le Abraham chapa anahin he aban hen achai na dinghan Abimelech akimuin ama hegeran leng pa tin akihen hem Hiche bung som ni le bung khat sungi iti lai pha na anasu ham itele Hiche lai chun Abraham chu akum zakhat anahitan he Bible themon asay danun Abraham in Isaac anahin pi lai pha chu 1896 BC vel hin te tin asay vin he chukil le Hiche hoilai muna anasu ham tia headinga pha chu ahile Genesis bung som ni le bung khat sunga thil so ho jouse he bersiba mun ahilo ahile paran gam thip noya anaso ahi tin Bible azong akimon ehem abana hen Hiche bung sunga outline ho ipi pitu sim ki muamiti ahile akhat na chu bung som ni la khar sunga hen Isaac pen thu akimon he ani na chun Isaac niget nia achep akitan na zong akimon he athum na chun Hagar le Ishmael Kisolmang thu zong kimona bung ahikit ali na chun pakai van tilin Hagar ahin hopi na zong akimon he anga na chun Abraham le Abimelech in kitip na asim na hon zong kimona bung ahikit abana hen questions to study Bible quiz ahin thudo don bud na ahin thudo don bud mo say pi jing lovin CHATE ho to Hiche achang kipi ho ako na in HOLDOH khom divin pakai men ikitim kitvin he question number 1 na chun Sarah in ate enunga ahin pi achapa chu Abraham in amin ipi anasa iti ahile Hiche hi chang thumna lama akimuin Abraham in achapa min chu Isaac anasa Question number 2 na ahin Pathen in ate pi bangan ni izat niya Abraham in Isaac chep anatan pi ham itile circumcise anabol ham itile sang li na lama akimuin Isaac chu niget ahin niin Pathen thu pi bangin Abraham in Isaac chu achep anatan pi in him Question number 3 na ahin Isaac ahong pi na chu Abraham chu kumisa anahita mechi changa dalama akimuin Isaac ahong pi chun Abraham chu kumisa anahitai Question number 4 na ahin Pathen in anui dinga able ahitai tihikon anase ham itile changup na lama akimuin Sarah in anase hi Question number 5 na ahin Isaac in noy chep ahay niya Abraham in ipi anabol Hiche hi changgit na lama akimuin golva gun tain golva tupi tain lopi tain anabol akitin he question number 6 na ahin
Sarah in achapa Isaac chu koi to akichip hom akamu do ham iti hele sang ko lama akimu in Sarah in achapa Isaac chu so nu Hagar chapa Ishmael to akichip hom chu akamu do tai. Question number 7 na ahin Hiche so nu hu achapa to no do thatan hiti hi koin koi koma anasay ham iti ahele sang som na lama akimu in Sarah in Abraham koma anasay ahim. Question number 8 nahin Sarah to say zia Abraham in ipi agelem itila sang som lakat na lama akimuin Abrahamin Sarah to say so ato nom hi bezingin hi azecho achapa Ishmael chung sang say zi hi. Question number 9 nahin Sarah in na say pi bangin bol zingin azecho Isaac ako na nachilha kisimding ahibove ti hi kon koy koma anasay ham itile sang som la sang ni lama akimuin Pathen in Abraham koma anasay ahi. Question number 10 na ahin Abraham in Hagar le achapa dia ipipi anagon PM asol mga chu iti ahile chang som le chang li lama akimuin Abraham in chang ha le tui theya tui anagon pi hone akitin he. Question number 11 9 Hagar chu hoi lai mun zona anachi ham hizo hi chang som le chang li lama akimuin Bersiba gam thip noi lam zona anakal songe. Question number somlanil 12 nahin Hagar in Ishmael hampa nang noya alelu na athiding anga asu iptm itile chi verse somlagup lama akimuin Ishmael chu ha penin ahong pengin ahong kabe akitin he. Question number 13 nahin Hagar chu kon ahin ko itile verse 9 sa somla say ginalama akimuin vana kon pakai vantil Hagar chu ahin ko ve. Question number 14 nahin ding do in lang na huga ke dop loizin azi chuken ama khunam len ta kasim do ding ahi hichi thu hi kon koi koma anasay ham itile verse som legi lalama akimuin pakai vantilen Hagar koma anasay ahi pakai vantil Hagar koma anakitip na anasay ahi akitin ahi. Question number 15 nahin Pathen in Hagar mitte ni aha sa achu ipi ahin mo do itile chang som la kola ma akimuin Hagar in tui hukhat ahin mo do tai akitin ahin. Question number 16 na ahin Ishmael chun ipithip na ahin na atile verse som ni lama akimuin thalpi ka ben ahong tim le zengin ahi. Question number 17 na ahin Hagar le Ishmael chu hoi lai muna anacheng hon ham itile hichi hi ko verse 21 lama akimuin parangam thip noya anacheng hone akitin ahi. Question number 18 na ahin Ishmael ziding chu Hagarin hoi lai muna hoi lai gama agapui pi ham iti hele verse 21 lama ma akimuin Izib gama no me khanaga puipe akitin ahi. Question number 19 nahin Abraham to akitib nasim dia hungsu koile koi ham itile verse 22 lama akimuin Abimelech le asepail zalam kaipa fikol ahi hone. Question number 20 nahin Abraham le Abimelech in kitib na anay nohon tui kulmuncho amin ipi ana sa honem itile verse 31 lama akimuin ahiji muncho bersiba tin ana sa hone. Question number 21 nahin Abraham to kitib na anay zowa Abimelech in hoylay mun anazon itile Filistan gamlang anazonin ahi akitin ahi hichi verse 32 na akimu ahin ahi. Question number 22 na ahin Abraham in Bersiba mun achu ipi anabolam hichi verse som tumlama akimuin sa ating kat anapurin Pathen koma anatawin ahi tin akisayzin ahi. Aba na inavet khom diu chule application zil do ding le chate ho to in say do khom diu cho hile akhat na cho hile Abraham in Pathen ta sana ne ta akitib na ananga zin kum som nile kum nga zo win chapa Isaac anapin him ani na cho hile Pathen hi vai ge ngai lo hi zin aba ko ma na thil thum gang chela epe lo zin lunghada po hite Abraham bangin nga hatain thousand lehon apha cha Pathenin ingai cha lo epe dio hi amamin lo pinadinga athum na cho hile Hagar le Ishmael no den hon zong le Pathenin wang anahai mil hon pon ahong hlamon honin don ding tui ahong pi honin kitep na zong ahong nei pi honin ahi.
nang le ke zong mi ten ai pai hen lang ai ho han lang ai muda zong le Pathen in wang ai the povin ki tho pi din ai nga jing ve hi je chun ama kom bel jing o hite anga na chahile sara in Pathen dong lawa ama machamta dis anala anala hilta zin aga Isaac le Ishmael chunga amudo in aum zingin kito modele kimi thimna hong hi petan him e ho zong in sunga dinga le e mami mala dinga decision making decision ila tiung wa hila CHINPHA ten Pathen ha donga dong pumin bozing lewhan lazing lewhan sara banga bol khil na loading hi ti sumil po hite turini ko Hiche Bible quiz le Bible study anangaya anasim hozo si Pathen in bon chan pathe ibo tawhan kakipai amen.